I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi dan sa kanala, ja sam Kobra, a danas ću pokažem kako da namestite CV, ako ne znate da pišete CV za svega samo par minuta, kada kažem par minuta, do nekih 5 do 10 minuta možete namestiti više nego dobar CV koji možete štampati da pošaljete vašem poslodavcu u neku firmu gdje tražu radnika, pa hajde da krenem. Znači, kucate cv.rs i dobite ovako, ovaj sajt njihov, CV kreiraj besplatno, se zove sajt, dobar CV je prvi korak na putu ka poslu i snova. Ovdje imamo šta sve može, i ovdje imamo karakteristike i dizajn. E sad, ne morate navesti nalog, jednostavno možete odmah ići ovako na napravi svoj nalog. I idemo ovako sa iskustvom, pošto ja imam iskustva i ja ću kliknuti na ovo. Kažemo vaše ime, moje ime je Ivica Ileš. Zanimanje mi je bravar. Prebivalište mi je Novi Bečej. Novi Bečej. Kontakt telefon ću lupiti. E-mail, kucate naravno vaš e-mail, datum rođenja 18.03.1991, LinkedIn nemam i website nemam, biografija možete napisati naravno vašu biografiju što i jeste preporučivo, ali ja ću napisati samo ja sam taj, čisto radi reda i idete dalje. Kada otvori, kliknemo dalje, dobijamo za obrazovanje. Pa kucate ime vaše škole gdje ste završili, ja sam bio tehnička škola u Bečeju, starom Bečeju, zanimanje mi je bravar ili ti zvanje, početak mi je bio 2004. Ja mislim da je bio, ili 2005. Znate da ja ne znam kad sam počeo školu. Nema veze, a stavit ćemo da sam završio 2007. I idemo dalje. Kažemo radno iskustvo, ja imam zadnjih godinu i par mjeseci u Adyentu kao operater na liniji. Od januara 2017. do aprila 2018. I sad ovdje kucate ja sam ostvario bla bla bla, možete ostvariti šta ste napisati šta ste ostvarili. Ako kliknete na dodaj, možete dodati još jednu firmu. Naprimjer, ja ću dodati Samsung, pozicija operater na liniji, isto, tu sam bio par mjeseci, od avgusta 2016. do decembra 2016. Idemo dalje, vještine, ja da kucam jezik, kažemo nivo, opis, kažemo ovako, engleski, pa crtica. U stvari ne mogu staviti crticu zbog rekordera, ali stavit ću ovako, odličan, pa onda mađarski, odličan. Češki, prosječan, slovački, prosječan. I kliknemo da možemo napisati ime vještine. Pa sad na primjer možemo dodati web dizajn ili neku vašu vještinu što vi znate da radite. I onda idemo dalje. I sad možete još jednom da preuzmete više vrsta CV-a. Naprimjer, ja ću preuzeti ovaj. I to ću staviti na desktop. I onda ću da preuzmem ovaj. Znači najobičniji. Ali za njega ću staviti već jedan broj nazad još. Ima mi skinula, jeste. I sad kad izađemo na desktop, sam malo,
meni malo spore otvara PDF, nemam PDF, tako da moram da otvorim Edge, koji ne volim nikako. Kao što vidite, ovo je taj naš CV. Da ljudi, to je taj naš CV, kao što imaju Cilež, Bravar, Novi Bečej, ima zanimljive ikonice i zanimljivo je to lepo ispisano, zanimljivim fontom je to sve izgleda. A opet imamo i ovaj prvi koji sam preuzeo isto. Ovaj je jednostavan, ali je lepi. Vidite. Sad naravno, vama video ako se video, ostavite like, share i pretplatite na kanal i vidimo u sljedećem klipu.